Ku chayela a hi vuswikoti lebyi kalaka naswona tikhampani ta tilori ti tshova nawu ku va ti thola vahlapfa. Leswi vula hi vachayeri va tilori lava nga ehansi ka mihlangano ya All Truck Drivers Forum na Alliance South Africa. Va vula leswaku vahlapfa va fanele va nga tirhi tanihi vachayeri va tilori etikweni. We want truck driving to be reserved for South Africans. Truck driving is not a scarce skill. We have a lot of drivers here in South Africa, but they are at home unemployed. The employers are the ones and the bargaining council creating this problem because they don't want to comply with the law. Vachayeri va tilori a va yimise migingiriko eka swiphemu swin'wana swa Joni tanihileswi a va marcha hi switarata va hangalasa swivilelo swa vona. Va tlhele va xungeta ku susa tiCamera endzeni ka tilori va vula leswaku ti onha vundzhuti bya vona. Sometimes we use it as a toilet because sometimes you sleep on the game reserve, you can't go out at night. You have to use that truck, but now they put cameras. Timachi leti fanaka a ti ri kona eKwaZulu-Natal namuntlha. Muofisiri kusuka eka huvo ya ku tirhana na swivilelo swa vatirhi a nga ri kona ku amukela papila ra swivilelo ra vona.